حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له. أرسله الله بدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فيا عباد الله. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko e talo ya rachia saya le mengoro. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso akale voz vishi medinea pravga koro lea kya kashu ke kana gafleti me kalbia. Kera hamdi ko Allahi Azza wa Jal ko aso putingame pa kwa voz vishi modinia chal voz vishi mecelia emidealia. Kwa mubarek divana salavati em selamia upravo maro primeri, učitelji, pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, upravo leskeri familju, upravo ashabja, upravo sao kolla so gjidinja kale voz vishime porukencar, makeja dunja na muklen nisar aver osvensar muslimanja. Počitujme pralale i bitka pomeđu bilačo šukarive, sine kovel sađiko jomul kijam. A kaj itali i tema aj dvesutne hudbakeri. Čači pitalo pralalen taro postoji do prvo manuš. Rahatio manuš perešu karipnaja nikogaš nakarak. Kobor so gote kere. Pejkamberi teovel, rahatina ne tovel. Rahatina ne to tar iskušenije, taro problemije. Agartali prirode džibdi pasker. Agarda dva najšu kardikale panda ko momenti amareda deskoro o Adem alaihisselam, pogotovo maškarleskere dujčave kabile mohabili, ko aso prestajnena menge najšu kar primeri sar deluinela o šukari pe mobilačive. O jek poslušne Allaheskere lafenge, o dujto negirinela ili pak i kergape ko barikanipe, ačal leskeli skromno se Allaheske azza wa jal. Ema kva mangela te vakerela menge deka, se kogaš o mu'mini talo ki agonija pere imanea, nikogaš na netovel rahati. A dva najšukar potvrdinela menge koja pučle pejgamberi al-Islam, ja Rasulallah, koga više kova rahati? I side više rahati. I sidi kraja čal saakala bilači pa koja su okružine na men. Olafi pejgamberes kra sam ko vakerel sađi kote tere dui prena dikjalen ko dženeti ma očekujem to vera hati. Odoleske pralalen o Allah azza wa jel
Kavakerela menge ko Kurani adhimushan emchachipaske wajalna likulli nebiyin aduan shayatinul jinni wal ins. Magara men kergyan sekole pejgambere to vele leskoro dushmani, šeitani, bez razlika da li džinsko, da li manušikan. Koga pejgamberija ne rahati, taro napadije šeitaneskere. A kari go ajeti si ka vela men deka, o šeitanja sar šeitanja delinena pe džinsko, ki originalno forma, manušikani forma. A koja forma manušikani tali najopasno šeitani. Soske, a čalodoleskova vela tuke ke moja, si ka vela pe tuke dekitalo tuke dosti, si ka vela pe tuke tu se aneske najžukaramal, tu se aneske tu ja sala, tu ja hala, tu ja pijela, ali ki pozadina ov poro šeri poro bilači pe na mukela, leskeri krajno celi talo, sar šajte izazivineltut, zada i krajno finalno cel, sar te duira kereltut, taro Allahi Azza wa Jal. Odoleske ptalalen, o manuš pomeđu i bitka košukare mobilačipe, morate priznajna mesar muslimanja, nesar sem čačipnaske kijek bari moralno kriza. Nekoj kerela butiza da akava marodinite predstavinele ko najtikno sloj, ko najtikno nivo. Ajde sam svedokija so desinela pe o muslimansko beležje, ka pošminata ro hidžapi. Da li primetinaja ajde so vela mensare muslimanensa, men ko adva kjutinaje, so ako je talo seriozno problemi. Da li primetina so velo hidžapi ki džuvli? Sarka saretaro semaforio hidžapi mesto to vel, najbaro nivo obleka počite džuvljakoro, okola so mangena kjudiza kergele uniforma za prosenje. Džiakari kalo hidžapi, džiakari kalja amare muslimanska znakija, o hidžapi ajde kad ike ili ko semaforija san mangela, ili kad ikele ko grobija. O Allah nam vakirgat ke taro mulete garavetu. O Allah muklat ko hidžapi taro dživdete garavetu. Sa obratna je ulog, amen. Tena vakirapa ko amaro celokupno dživdi peso vela, uljam rezirluko celo. Ko amare tana samo diken amare romane bijavaso de singjovel, pandingja pe hidžapi pe acea zajedno gilja vela. Pagerela pe čučeke i retreta vera bukja, a na neame vlaštara dva hidžapi. Džiki koja krajnost genama mare dinea, lajako podsmeva mare dinea i retreta vera bukja. Jodolesko muslimani talo uvek ki bitka pomegju o hajrijem, pomegju o šeri. Odoleske ptalano pejgamberi ali selam kavakerel. Blago okoleske. Wallahi Azza wa Jal što kergale to vel ključuje šukari baskoro. Teško kole manušeske. Ko vaso kergale to vel ključuje bilači paskoro. Pazim tar kova ključo kove. Ajda meno muša meningjama mari pozicija. Ajda meno muša povekio govorina ro džuvlja. Te manglante džane koje si anso poranosne naktaro puro džuvlja najde naktaro centar, ka džane ti lično karta koje si anem sosja. Ajde omislinela kolela tu govorinele muslimanen, pogoto koja kerela pe lafia čali džamija, pa soro davo dorila. Ale soro deate dža ki džamija, dikjali koje nad džala ki džamija, kva italo lengoro lafio klaso na venante kaldine. Pa tu džanjalive ki džamija, ovdjala ki džamija, pa dva pijela, sport, najbila čekerena. Ta rođa sarka stare pa natel. Me pučava da le manušen. I sili razlika maškartumende madla mušrikija. Kola so penenas ne bilaleske radi Allahu an. Mete džavke džame bilalja ko jektova, ovčorolo me barvalo, na ne nisali razlika dalo.
Amare badiavgie so dikhale nu prea kana ko centar kishut kana vate këldinel, a odredime diversa este tresinela celo. Pandanecula diversa ca paronalo dori o vlajno nada isile. Ema praskala lela kimeno kolen so alete këldinen juma. So rodava me odori. Ostalo najshukar. Po so isi razlika maška tu te mu Ebu Leheb. Okola so sine protivo Bilali radijallahu anhu. Amo Bilali ajde skoro Allah den ne spomninaja. Ama no mušrikija neslavno završinge. A kva i talo maro pralalen čašut no hali. Odoleske pralalen o pejgamberi alihi selam kava kereu. Koga se anviša kariga pomegio hajri e mošeri. O Allah azza wa jel. Reculescolo pejgamberi sam kava kereu. المؤمن قوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف مؤمني كويتالو زورالو офтало поманглен покорисно ко Аллах за разлика таро слабо муслимани. Ако днес напред косаво ситуација кога кадикен више јек нација овела слабо косаво аспектија пенал Сарка саре таро политичко дело. Сарка саре ки економија. Ако е тало знако, ако тало слабо е нација, два е тало знако дека на нема англико Аллах азza wa jal. Сар со слабо си сијаме на неко законодавен дом кој те представинел е ромен. Се ефтино би кисалиле. Ама кана е синен шанса пак. Локални избори јаве, наканака дикерен машала сасеки ребиме начало Рома, со требела туменге, сар требела туменге, па два со налоки джамија, кавелки джамија и ретрета верабу. А два филмија дикрамле на мен више. Па ако повикујнавале на кеагар, ајде бирине нек на партиско мануш, чиве не товел кандидати заедничко за град Скопје, Керенек советничко листа за град Скопје на политичка обуиме кола Итале, Харица Делендаро коле, по 3 советник ја кикале, дикен саркоен поштуиме. Ромено дори га понижингенен пенге циганска работа, буту вредингјамамен машало. Дури са хелекс пилам тари секирација, ва кергјаменге цигани, коборна се ам поштуиме. Море бетери се амамен тарадава, а мен намангајаме. Ајде ме дани спојнен туме накан. Ма повикујне на мен те мрзинамен, те марамен и ретрета вера букја. Абе родела ти извининаме на мен. Абе вазде ти цена, абе. Кер бутите народеа 500 динара, тај самате кинеле некој. Поле нација ке амен, одобор кера амен, бари се кираси и ретрета вера букја и сија. Јазык амен. А дајтало знако дека амен, само сјам дурта родини одини лиляма менге мевлютенге, дженазенге, джите паронал ме даде, ема двајтало адало. Дихем таланено асаби асасне чалек пропис. O ashabi asine pralalen Sejt ibn Musejt kava kerela gjar. Harami talo. Muslimanja kaj so bešena tešunen kovo zulumčarja. O dušmanje dineskere ponižinene kislamsko propis. Ili ne save muslimane, on te kjutinen, a o zulumčarite dobinel ki popularnost. Sve koja kjutile harami ko Allah azza wa jal. Prevedimo ki amaride nešto sa načinelo. Sađiko te ako nekoj, ajde popularno Facebook statusija čivaja, sađiko te nekoj čvela ne so statusa čalo dini, stop za alkohol, a čalo namazi, dali te kitina, mate kitina, jaka naokola so navena ki džamija, pa mena sjan ki Arabija, aman ki Evropa agartalo, amena muslimanja, estakfurullah, ke guštereskeri dupka kuvgja, ni te pomoži nadale pravele, niti papalo hakite ačova. Koja obratno sa namen disi subhano. Prale mukaat uništingjore. Odobor di bre sebiš na ulja.
Agar si ka vela me na klama rodini, ili ako nekoj ponižinela nekoj muslimanje, a mana spomninena, sar kerga agar neka cidel. Poznato i tala dva mene. Ea klala nek cidela kan. Mora e dve taj sad tu ke kovel. E odoleske oja vera gele angla. Odoleske amen ka čova pala. Odoleske kirađije pandarisa ko ovako amare kera. Soske celosno na prifatingja e Allahesko rodini. Odoleske pralaleno pejgamberi alayhis salam ka vakerel. Po me gjoqaqi pe mobilaci pe. Pejgamberi alayhis salam ka vakerel. Trine gjenenge me kazavzel minaman ko yomul qiyam. Kasko doboro pejgamberi sam se kiracja kerel. Me gjoadava ka vakerel. Zavzeminavaman okole manušeske kuaso dela komoro anaf, em kuaso dela komoro anaf. Dik prala valla bilja, ave me čavete meren. Na kaja ne dela, ama no koja ne dela. Pod hitno mange 1000 evra te dema, opralira nela tuke odel te prifati nelange mu uruči, mi umra. I tu koja dikja mašala spomnela Ramazani uruči, ako be prala završim te bukja. O, najek nedela nadu, jek berška na kel dušmani te parenge ove. A tu cu Allah heskro dingyan ilina, a ova logista dik çivgya peske, ji brada mukla, selam alekim selam, temene, ave pobaro muslimani evliya kaj na neodori. E o pejgamber sam lea si tu butiko yomul qiyam. Po muka dawa, kova e depsezluko maškaramende koroma. Amare čave geleje korka dinaresk, orkestarja Južni Rita. Geleo dorik švedska mukena pere čavem. Namazđio čave amencar këldinena. Pa lende mukena pe pištolencar kova dar čivge narodoske pašta kergelen tele pištolencar hočekata. A džiakari gale mamaro nivo. Romeske ti kaleo pištolija. Te mukelen bizo pare narodo posred Roma. Yazıka meni. E adava dinari mamisnika čalja kerel tu tiljačija oja ka čalja kerel tu te mišala sa iljačija kinena peske adava. Tu nekaske dar te čive. Stresija nekaske te čive. Manuša poasla și aporo cioroli pe namajgia mensa ruve koga Italia kari. Odlesko pejgamber zam ka kerel. Okola ko edena kolena komoro ana. Mesium lenge. Duito kaske po akerla isto agar. Okova manuš kova so biknela slobodno ne manuše. Tritova kerla okova kova so lela ke rabotnikone naplatinele rabotnikone, to je skriti kuinele rabotnikone makela nasim zadovoljno tartibutim naplatinava тут. Akala itale perdea ideve chiamari de neșniți. O miskini celo kerčivgaleske kopločke. O miskini celo kerki fasada čivgaleske. O miskini celo kerkrečingaleske ko kraj kaja vela nasim zadovoljno naplatinatke mi pločka bud skupo sin. Kaj sam ko početok teva ker? Tritopa kerja bjav halja ko kraj te platinel i pleskavica nas neška naplatinava tuke ništo so kerja. A kaj sam te probine ko početok pa te otkažine deka na kere. Akala bukej si anamen. Agar gjivdinaja amen. Akva i tala maro hali. Modoleske uvek u muslimani po megiošukari pe mobilaš pe džiko jomul keam. Sar deluj nelo muslimani. Ahmet ibn Hanbel pandingele ko zatvori nadarale i rijakleskeri. Alo čuvarite pučele o hođave. Pošunjum deka akalao nepravednike i silem bari kazna ko Allah. Podali isto da glaso pomožinena lende i silen kazna. Kava keren, potuna santa glaso pomožinena, tu se zulumčari. Tu se zulumčari. Pošto beše alea ki jek masa, zajedno haja, zajedno pija, isto nagrade i si. Che aver situația pralale ne baro alimi ko vakti Hadžači ibn Jusuf, najbaro zulumčari raširisali lu dva hođa sar protiv ovladateli kerel Allah. A kakva Hadžači ibn Jusuf džala ko akava hođa,
Ema che la limte puchaftu da chamange som misli bisima. Ja koja kava kerel, kava keraft kada su i chachi. Mâina cherava tu si-am zulumčar. Tu nepravedno mudare hođalarem. Tu nepravedno kerea zapije muslimanem. Agar tu peneamange. Nare dingea, panden les kere vasa ko tato kam muștingea cam și coia cuvgale safi corane kerge. Nije glaso neki lodestar. Koga čivgele ko zatvor jek maki cuvgea corane poșnata acolo o manușa truiadese penena vesadla cam și chia cuvgetut nava kergean e chema chakeli. O cam și chia coa cuvgeman janjuma dvaita Allah eskeri odred baie mesum zadovom Allah eskeri odred baie. Ama nakava italo alo agar bizotem misinavan late odoleske da o se tingium akaya du. Akava itale falale no muslimania kuvaso agar halile akava vozvišimodini. Sađi ko tamen popuštinaja. Hajde ništo na neakava. Hajde terne italjakava. Po hajde bi italo nilaj na ne ništo. Telađan, sav dozvolineno očijate piren ku ulici. I šutka bre dali more kergen ili soive akavaru. Da na lađana li be nangevogeate mukene maksimente piren posred ulice. A da ja džuli su i kilitaro kera i si murško adava kerili na ne murško adava. A be obostani su italo pučardoma kjačungarenale na kinenale adava osvena ku italo kovero. Ama na gyar mustraki italo adava bostani na kingiola adava. Po makeren bezrevno brečijente dozvone na gyar te pirenti kalen perevo gea i reta vera bukea kosret, pandarca ko sostenjate dozvolnate pirena men trajna menge ko adava. Yazıka menge kajto porinamen preta vela menge kaznatari strane alesker yazı ođel. Umeti agar mađala. Amen koga isjamen barotati pe oroletne mukajo kamte na kuvel. Kotar tu menga dialogi kako italo butati pe nangore čijente mukente piren. Odleske pralalen te popravina amare odnosi amare Allahe Azze wa Jel. Se amen preteringam olim. Amen akavgam sao granice. Kaj preta vela menge nese i kaznate sredina amare odnosi amare Allahe Azze wa Jel. Diken so vela ko sveto pralale na ženo taj sarutno dive so vela mencar. Mate naš Allah i nadataro Allah Azze wa Jel. Mate naš Allah kurtulive tare strane Allah eskeri Azze wa Jel. Uleske samo açola menge te kera dova ko Allah Azze wa Jel. Tara kela men taro šerja mare nefseskur. Allah tara kela men tari seko a belja su na neamen takati ti izdržina. Kera dova ko Allah Azze wa Jel. O haram ja te mrzina. Ku ibadet ja te sigara taro tugja hak ja te naša. Kera dova ko Allah Azze wa Jel te dela meno hajri akale dive sespe mo hajri saje dive sengor. Kera dova ko Allah Azze wa Jel amare maximen kolengere droma neka rakel. Amare pralakla dive saso kaven pe familiente diken Allah bereketi kolengro mali neka del. Amare prala su itale mașcaramende taro duri pe soale Allah kolengere droma neka rakel bereket limen neka kerelole. Kera dova ko Allah Azze wa Jel amare nasvaleno Allah neka sastarel oborčia tara mare kira neka duira kerel o mangi pe to amare kira neka zavla dinel o mrzbe tara mare kira neka duira kerel emamare mulengu Allah cennet ya neka del ekulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن صفي وقال عز وجل ميكائيل مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Perene sono safia su safia tavtaru tamamı namazı kıl. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Allahu Ekber. Semiyallahu limen hamidah. Allahu Ekber. Allahu Ekber.
الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام